FM 106.3, feeling you deep. Adum FM. Adum FM. Adum FM. Nedua isumuno nedua no isumuno ede nije ene betwa
Bisumu aba ebre. Unkunim no ehim. Senkunim de bro no him wia ene Nyankopon nankasa ebe yanketia. Ne wudua no ubetwa wu den na wudua wasase so asoro na wo mu den na wudua menumi no bu beto yem wate anopai uti dwede atudin ebreno so anaso ewo adom 106.3 efide bia efi no nan kusinu num ne de bro anopai aha ye be yembo beto yem anopai erade ma obo ento yem ne awofamu bia erade ma obo ento yem meden chaka sepa fi afide so adom 106.3 medema onyame asumdwi enkan Basri nyame asumdwi enkan aye basri fo na ehia the sanitary anami fan chaka sepa mami bishop Dr. Yawusu ansa bishop onyame asumdwi enkan onyame chira onyame kosonto onkonem no man basa kese na enye druzu so ewo so nyame chira bishop before na fe meden chaka sepa anso ema the moderator of the General Assembly of the Presbyterian Church of Ghana, the Right Reverend Professor Joseph Obrige Boamanti, Papa moderator, Onyame Asumdwi Enkan. Macha moderator radio, na mencha the clerk of the General Assembly, Reverend Dr. Ninoy Odonko, Papa Onyame Asumdwi Enkan ne mama. Se me champion ni femi ni wia, na che se asa de macha asofo ni nyina because wono mu gina yi nyina mu si nyina na mu. Na ma person fa me chairperson Enkan ho Reverend Amakunyako Daniel Amakunyako Ga West Presbyterian chairperson. Na me fan check sepa Emma Dr. Empaibo Nanti Reverend Kofi entry no doctor or your doctor na the doctor the Empaibo na sign Emma Nanti. Are you a crying John was Empaibo Nanti abande because the one say the o studio and the young friend and the no ha mini ni je no ha me wa me nka ha ekwan wananti aba Empaibo de naba Empaibo de naba intebusia enchebia obeti Reverend Dr. Kofi entry enka ewo edem wasei baby a wo bia nya na wadan fo bi frewu nua bi se basri fo na ba ya na obi si basri no no ya soro no basri no ye kru Empaibo na ntebe kan wasem da chi bi basri no ye kru at basri fo na ba why an wa dia soro ba no bi fi basri ho na ba okay abusia enchebia ebeti Nyankopon asem baby a ubia na baba yanko Nyankopon anim na yemfase dama Awurade anopai sima baako yenda Awurade ase wode Awurade ayede ama yenti yenda nase yenda Awurade ase yenda Awurade ase eye nyame adum danase anopai yeti ase na ye Awurade ona waye yeda wase
yɛda wase yɛnda nyame asɛm a yɛtiefo anɔpɛ wasoro na wotie yɛn ɛyɛ nyame adom ɛmerewa bi tie yɛn nkɔkora bi tie yɛn mmerante bi tie yɛn ɔbawa bi so tie yɛn yɛnda nyame ase ɔwa wama no ne ɔwu tie yɛn awo bi a ɛtɔ gu hɔ nanso so adom no nti onyame ama wasɔre wotie yɛn dawurade ase Yedawasia Sado Yeyiwaya Sado Nyame Yedawasia Sado Yeyiwaya Sado Efisa woni Nyamia Uma yediye Woni Nyamia Wudi yanko diemba anopayo yedawase yeyiwaya da yatunsumo yeshirawo yedawase yeyiwaya Ensado nyamie Yeyiwaya Ensado mi nyamie Yedawasi nyamie Yeyiwaya Ensado Mayense osofu kubas na onda nyamia city wa maye yedawasi Jesus esenefata radini awa yedosu ebro ya adwene antiase yeso yes Lord kentumi ntia akomentumi susu adwene entumi hunu rade wodom broso yakasa yeyi nka odinko anope yaba wenim ana sorry aye kuye nyuma so yedem paso yetiase yenibuna tie yakasa yeyi nka Irade kase kasa chireye awasem nto yakoma so awasem tuye Jesus awasem sheyende yefa hodenko yefa nkunimdie mra yeda wase Jesus Christ dimuni ebompa ye amen yenka amen kase biu amen we say amen yense dan ton say o nyisika ne to me sanka biu amen etese enyeho obi say Joseph was in Ghana, Ebenya Nama, Tobuasi, Wapro Hodo, Tobuasi. Ruth Boatma, I say, I thank God for your life. I thank God. Meriva also, Unyamia Sumdi Enka. Ruth say, Amen. And that's been pong, or say, Nyame, Yedawasi, pa, we say, Amen and Amen. Said them about Facebook and I said it doesn't content them to Montumboas and Reverend Dr. Kofienji Unyamiasum Jinka but you're not probably saying but your FIFA in a way Jonas Minister Uguso Kakaka as I would YouTube Kabisa about the Ugusuka Kaka. I never did like a kind of apart from the pine that's so. I don't go back, but all the day. I do not room. You're not true like I was now, two more points than I say. It's a one part was I. Oh, no, but you go. They say transfer you the chairman clacking oh geez. So interesting. No, be as your noise. But I saw me catch him say go on the horse nyamese ko but baby I be kono nipa natural. As of yet, I'm not a more cover view. Oba had a hatch a cravat. Message man to dos to be under control near day. Yeah. Kaka, Yame dear echo. A best now to baby in the Eka, Lucas and Pano, 80 in Numitimu and 9. Baku si ensiano but never be eloko so aside from baku bi na ya hwe nya mede ebeko na me san kan ya na me hu word bi na me say ade we pa de we say Peter no mo ko se na mo anya bi bae no na mo te
ɛhɔ nsuo no si hɔ ana Bible sɛ ɔmokro no na ɔmɔtete mu something like they were maintaining the shapes and net near that didn't have seen and then maintenance so ehia yen wa brabo mu say ye Christopher baby who ya brabo mu to be as yet me maintenance ya wari mu asole cry wo mu no to be abekwa asole bi mu se ne asole da ho aye fina that ubi say 90 nipa ni asole mu na dem pese ye de fasa bia ho na ye hwe se ne tenti no quickly ma yen kan asole bia no bi ho a on te say ye kan ho asem but yen kan kakra na fe ensan enchechemu kakra Lucas Empa eti endum di chemba ko ekono na eba se nkrofo krokro ne kire ne so no nkrofo krokro ne kire ne so no se wori beti onyanko obeti nyame asem no na ogina Nazareth tade ho na ohunu okodo mienu se esisi otade no se ohun kro no mienu nye ba ko no ohun yewu mienu na apofofo no efremu ko huru won etsaw na okodo no ba ko aye Simon dia mu sre no se ontwin free fam kakra na otena ase no ofiri kudo no mu kyerɛkyerɛ nkɔfo akuko no na ojai kasa no oka kyerɛ Simon se sane kɔ dia ɛhɔ sane kɔ twekɔ ba bi ɛhɔ dɔ no na mu nkogu mu ase unyinam na Simon boy say owura ye edwuma na dwe nyina ye edwuma na dwe nyina na ye nya hwe nanso wasem ninti megu asew no na wo yes ano obumam patapi obunam twini bi wo amudu obumam patapi me twini be ga se oyiye okay yengoe na obumam patapi a na won ese uneretete na wonyam ne befo mo wa chichichi se momra ya ho aye onyam mu ofre won se munyina momra ba bia mo wo no momra me boa yisa se nam abroso also go bas enko Luke chapter 5 verse 1. On one occasion while the crowd was pressing in on him to hear the word of God, he was standing by the lake of Gennesaret, and he saw two boats by the lake. But the fishermen had gone out of them and were washing their nets. Getting into one of the boats, which was Simon's, he asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the people from the boat. And when he had finished speaking, he said to Simon, put out into the deep and let down your nets for a catch. And Simon answered, Master, we toiled all night and took nothing, but at your word I will let down the nets. And when they had done this, they enclosed a large number of fish, and their nets were breaking. They signaled to their partners in the other boats to come and help them. And they came and filled both the boats so that they began to sink. God bless you. God bless you. I was saying, I saw an idea to one. I also was be to I saw an idea to Hosano. You can look at Sempa, eti enum chamber, Kokusi, Ninsia, Babina, Yakayan. George Fiamel was me Shamu from Amsterdam, Name, Oisham Papa. George will be in the age my day into all kind of minus was for. Name Inchila was a so. I saw say, Messi Shamopa, Name, Oishlamopa, and Edmapa Moody. One I will never be out here and now the back. I mean, say UK, you London, Yamisha, so they have account this year. Germany, Namisha Mufi. The other name deal with this and say, Boone say, Obi Shay or Germany, Obi Shay, UK, Shay or US, Obi Shay or Mo, why are they? Just baby, just say, baby, I eat. I love Doctor Yamiasum Yankan view. And council. Asam na da ho no. Asam ba kan kofa ba kan. Enam da so opum. Me hwe am konka comment me kan ma kan and them say a true commentary. A better no based on our experiences. Yes. And name dear when you make a brofona.
Because number so a Pumunam on sign. No say dem wan say go for ko your boy yan lam ni bi no. No dey say me ho kan sori anopa en ka say me kwakọ me kwadwuma me de how ne ehia na e. Obi akwadwuma wo ye na adwin say me kwakọ pe bibi. Aba that okay. Physical media ko ne yere ejira ne so akọ han ma me bi akọ bo besia bi asiso kotua e ya brabo mu nsam. But that dano okoye no. Wenye bi. It me dead. Oh Jesus. So the bia enema bi ba yeso a aya na ya adwin say na den na aye mesa entere bi se wunye suen kwede mabre se ubo mpaye na mu aye ne ba ya ko jai entere bi a se onsusu nya osuehunu ne wanya dansidie wonya mepeso bi ne mo entere bi se na nso na no na David se me nam esum kabi mu abrabo no esu eka ho etimi pa menie wo be fam na wo fam fia na no na me ka wo ba bi se ukọ efom a na hu se be poso ewo wan go mo hu se be problem. If you don't go through the valley, you know valley mupenya. You will not appreciate the mountain. One tebe point, one tebe pan or dance the others. But what nyame do from SSL do from do be from I want to try. I want to soon say I feel what and nam that's open and before that's why the second phase in say the maintenance aspect manti my is koji on boat but we blame for the first time so far na me shram in try it for na jumu nyina o ma dwe ne senko obenye bribi edi obenye bribi a odi be kofie na jumu nyina wenya bribi na se wo pa ba e say abrabo no we give up on it but if you see a shenkrofun cry say mayem paba the fact say why ye juma na jumu nyina wenya hwe no e no nkyere say untumi nye bio there is still more senior doctor kan na baby ade afa hono so no ebrebe mu be san de afa wo say why na wunya hwe nte say ensesan enye bio because me say the aspect of motivation so esan ba mu ho mo san ko bio okay and that's the part I am president Rizika say many pa be mu we need to motivate ourselves say obiampo an she yinkran a e wo say ya she hunkran David say I will motivate myself. Me akasa me hye me hunkran me bom me ho ba so. Say obia ncheche me wura me amecheche me ho wura. Madam for be happy yourself. Happy yourself. Bia moni anya. Wow. Asem we na me ka kire me nyi wase no but na me ka kire rabia obaye na osu doctor na amanfo ebrewu. Oni ni crash brase about 20 years ni amoma miensa na fede be mai etwofifi na akọ mienu obabi na je safi na oba na hu na je se odwene ho awonte ase fede akoyi kwa omakra bi o je fie no edi ato na mami je se sister o sun se so for me nya dan me se da bi focus on God and happy yourself sister udu ho agra wari be kun e ma wari enku yeah critical case because okay me I was going to cite an example of case be anonso ye handle obane be ma matenase obano if oma ware foforo ofa yifuna pe na be ma no nya brochiri kwan se woko eti ono akwa kodu wa born homodin asen code ne yere no ebe 3 years the bio said no papers ne documents obano call embassy enfa call embassy and refuse for 5 times now the fifth one no enobi e wo embassy ho eje ne number say each run ni be din komo na watwen ya wahwe nanimu ahwe ma na nipa no send in a text ogusu no betene nka after 3 weeks assuming the issue I had is after 3 weeks no while sending a message say when you good information na onko fi nko hwe ne twins na ma me no enyi sanya na bikunu koy oba na wo twins oba na be ma enti message e ba ya no say onko fi nko hwe ne twins na woman no say on tiase echiri ya okọ hwehwehwe mu no apparently ni ku na ware wo and on the information my embassy say oni mami wo ba bia
Jesus. Na wagye ne information no pese ofa ne so de ba abrochire. Onim no ba bia. Oh. Me no ka say sister ne nya mouse street. Oh Jesus. In some people who are ekum. In some people who are ekum. But yan kai say e mema da hu wiase. Hold on, you said me so that you know I was saying now. Yes, that can one say. And my main fan have you now. Doctor, you share the maintenance aspect. A man to you and you say you beat me to your brother boy. Yes, so na you be ang base my be inum bi na fi national album pie. Yeah. The latter part of maintenance, but it's a formal maintenance. Yeah. Me kwa adwuma no menya hwe enti menya dan ade a omode eyi nam no ene omasaw yeah na se wakopo so da omuto asaw no ekunso mu yeah eya homa yeah enti omu bua na akoso abom yeah bua na akoso due mu to mo twe a etete yeah se nam no se asaw no etete a e matokro beda baabi yeah and no more is kakra no be piako omo be fam apie nti se potholes be a quote unquote yeah amana bia no tokro bia one net ne mu no se wutimi esi yeah na why ne nkete kakra yeah etimi achi enam nketua no enam nketua ko se bia wani da kese so no wanyi bia na kese a se nketua no so se fa wonse o maka tele bia ekopekisi ni enya bia na ni be ja no ma no so e be to no ma no sa enya mi bia na dia ba fi eto de bia ya dwe ne se esese me kwei esese minya kese minya bibi di ba fie nya ni nyina na etisa yeah ene tena twi kasa mpani fo hye wo hoden yeah hye wo hoden no kire se ma wani mra wo so na ebo waboso na enya ni nyina na eto de bia eye totin sa abrabo mu na nso so etare ho ba doctor me ntwa wan no say me kai say because me kai say me fi be pon kurum na say me ko afumu wo ntumi mu achi ho ba bi say me be fi amapa me ko ba na bi anwumre be say no nsia aye ba be wufu na makọ aba na ma nya bibia na ma be duna obi sa ka cha me say me sign ko for the second time o ma ka se sabe eno no pa ko kra so o ka tro onim adwuma na ni sisa yesu a yenim no o carpenter ni ba na ben na carpenter ni ba ebe ye fisherman o mo hana de na wo ye no onim ho nim de yesu so gina nchen ena tobe o mfa nye ni se he scratching but minim emse Petro etie asemo ana Yesu ka Bible an sheda nka ensemo potia Bible 60 but oje ne koduo no entina ogira nchen na kwa ben because Yesu na onye the only person onye preacher that time preacher ede ben kra na so for amaba mo hadwene ni ade just okaze ma for ade no kra ma me no me sure say Petro kra ye no the dream now akwa we so na de ben ade mo de tsem na me kra me anadwe kra me ni bra me ho am de abetena me to na fe na ode nya me asem bra me na dog ne ya kakra kra say otantina mu yo se mpia me hold me kan se mpia me kakra and them say ye Petro ne be obema na boys na any pro wa kwaduma wa bra na do na fe na o ba sori so mo so ye be ba for ye yeah for and coffee mre mu afa na so ye sa me ba for it and that's exactly how it is coffee di mre mu afa na ye ka say jinyamidi so wa huni e koso no enti amani gidie kura kofom na so ma me sisi wo fa wutie me eto de bia uhia se obi de sabebo wa bati enti de fre nyankopon ye ti pejafo kwansia fam nyankopon mara wo kwan ye si no ane na wo boa na wutimi ye den efam kantamanto kwanta bisa wadu baby a kwanta ayira wo no no babra bomu a obisa no a ochira kwan so I say enti Petro de ansana second time no Bible say na omo no mo tichire o masaw ho na wo ka say ho na me kan ho asem maintenance no to de bia ade a me ye na nra
man young faso no ɛsɛ sɛ mema madi ba me ho so na meyɛ ne yie na wɔkyena menya ho mfa so sɛ mekɔkyerɛ nsɔhwɛ nnra na sɛ mani nkonimu a ɛnsɛ sɛ ɛno nkyerɛ sɛ that is my final thing ɛsɛ sɛ mehyɛ me ho den na baabi a mehwe ase no mesɔre na mesiesie me ho na metumi kɔ m'anim na meekɔ m'anim no ɛsɛ sɛ menyɛ suahunu sɛ ahayi a mefaayɛ no ɛno a mefaa ha no metehweyɛ menkɔ nkɔfa hɔ biem adeɛ suahunu ɛyɛ neboa na ɛsɛ sɛ me nsa ka no metumi ɛyɛ ne yie na atena hɔ daa because sambra no en asawu no amode komede ahyɛ wo nsa na wode yɛ adwuma ɛno ana wo fa ho edidi bakwa adwuma yɛ obi wɔ ha sambra yi wada de bia meka sɛ afe na ɛkɔbɔ no numi wɔde ne pipe ne baabi yɛ papa Bishop Owusu ansa baabi a na wɔte ayɛ adwuma yi sa for 25 good years I can't remember those days na yɛ nante yɛ twa motorway kwan yi so wosoro de adwuma no ayɛ akyɛ o afidi ya me pese body wosoro na ade me yɛ ho adwuma ɛna yɛ ɛde nhyira ba na wobɛhwɛ wasam w'anim fifira wo brɛ no na obi ti baabi onim ne wa fam utra mu a na tuko da bi ente sa abrabɔ nyɛ metra mu na tu da bi ɛsɛ obrɛ yɛ ho adwuma petro no mu yɛ ho adwuma kuro no ɔde kɔba na sase ya wo ware awie nti ɛno ano no yɛ mente asafo hɔ de me pepa fa kɔ bi because some make it coffee baby ba so atiase ɛnyɛ sɛ yɛ mo da bi yɛ kɔne sa si yɛ ho adwuma ade kona na wo yɛ ba socks no ato atwene ha sɛbe empa high kwa ho mama so ko bas mlem kaka na yes I for bani mewi aso ko bas yes adwuma no de o ye adwuma na wodi ye ho adwuma yi sisi no enti asore no a ye de ama wo hwe so no edu ba bia enkunwa no nya sesa nkunwa no so for pay ayi edan ho ayi findodo paint dan na ehonya attractive kakra tore bia Simon no one way na da bia na wo kana na ko begina ho aro bia mi na obeka so for mpacho kosia de kakra tore bia se kosia de kakra yenko I don't know the say near this shop on san one yin year ye jifri unsem be jifri unsem wow nya ye dia mouth say ye no so ye na ye ni ye so ye na ye ni and maintaining your net that was to me keep up with the pace, keep up with the current situation. And then I'm going to maintain. When you say no, so can you book us up maintaining your net, maintaining your net, maintaining your gifts. I do much than a media amount. No, just send your moyano to Bruno. Sad or so, and Crawford was I Yariano, Impoyan, sorry, Presbyterian for no yet, son, Christo can say, Doko baby a mudono. Why are some a mudono? It's a 1 year net year. Let us say it looks like, I'm not saying that is what the case is, but to share conversation, no, it looks like now Peter no all and a junior no, now omuko baby a shallow. Because only a Christo say, after you go to the deep side, baby a deep. Go when him, some nets no. Moon ye dua, moons yes in year. Yama be free moons. It's Emra who says ye net no. Now would they train something bigger that is coming? It's give to Biara and Yamedia Mao, or do much to the Biara and Yamedia Mao, a Juman Paya Diamao. And not to now one can say, oh, medium your secretary, and lady. She become. Say courses baby short courses, jumper, legon, anywhere, even online, you can do short courses. Would they maintain or net? They maintain Abrabo and will call it now. Only a school at yes. Where you want to say, Ubeko anyone na Abranti be a to America. I don't be a domo now, be kind of a fede, oh yama, no who ya you with him. So, we are watching the same Kaubako and Niman Kauko and Kauko, when you run also. Oh, and then baby, I do no a Emranti and Mabana Bano, and Yama Munimuno. One she here, on the sound, yes, I'm a very sound. Apolaris will be no about your boss. A son is said, and I would tell her now to her little.
ukoye stenographer say stenographer grade A or grade A that typewriter na kaka no pen to and one and no guso bo wakachi power chow yire wo ho na wakachi ko pe bibi kakra computer be ko pe bibi kakra eno ne ko anim no ko ba bi ho do no mo anim ra ho so ko anim ko tra wo ABC dabi ko ade aye for me it's a learning stage. Yes. That be so fufura ebo baby o ya misiesie when ni beba o so no abetwa wo ho twa ho kwa na ka afana ka say su kono main na oba da bain onya medi ni se kona baby a wo tete na wonim na wonim yeah yes maintain your net na ko wani mu na kwan kwa ne hodo so wan kwa ne hodo ast na wo tran hanoa no haya dia yeah hanu bam let's no nia o de catch ya de the year the bibi odi nam na enabre yenam na de yenam ni sika yenam any the income that is coming and you won't maintain your brabo and will level. How do you catch money? You must maintain yourself. Onam so ne nkwala umma ade biara eba won chen na kind of your profit no not just money but anything that comes in emma wakoma that is your it's nkwala na ma wo mo no so no ese me hwe mu yiye maintain oh Jesus can be your quarter man Rune so na be preaching no o can say dey bia na me can say o say ne papa bi tu ne for say your bishop o say yaw ade na wo ye no ye ni yi no na e be hwew so ye ni ya o so ye ni enti ya na ni pa wi fi say de kura wo no eno ni ade e be hwew ti say de wo kan ye ni yi say ye school akọ ebu binum na misi yan kan no krenti ya na me ka brofo na papa say baba fantifo ne ye ndu ba bia o but they do brief na say 2 books yani e matifia na ye kan na ye omo sire ye na ye ABC omo de ba na mo tina wusua enu ni ne ye anya sa o ma no de homework bi ba untimi nyema ho obuka say asumasi enkoye ma no e hon say kokra na unim papa ko na ko kire na de no enu say asembo ko ti say no pay ye say obi nkran yeah utina utim kanifo say what fa ko a what wades emre ne ko emre ko o say emre so ho den bon ho so ma ho so penifo ka say utumudu yes what safa kwache what say untimi sorry homodu mama ma Isaac ma ho so Isaac minim say opeso kan bi because they are twetwe ko no asofo no penifo no baza wala wa mo ho so untimi kan bi yeah kasima that is like Yesu maya unshira emaye Yesu maya unshira emaye but asan say unshira no be ba say bo ho so ye bibi eto de bia ontwa ma Yesu ma ukọ oba no na mo jatu no wantena fa ko se mesore me situation ni nye mo jatu me doctor for adimisika me trafa kwa metima de so ma te papa bi nka me ma no mansa mesore ono kwa so o hwe o mabakọ se mu on qualify so go Yesu nchen e tabu kra so de sa ne be ko Yesu nchen oba ente se wo ben rabbi dabi sabe muja etu no ente se wo ben ni but despite ni nyina was baby amiti enyama nkoye baby amiti mantena ha for 12 good years dabi mesori muja etu mesori dabi de mesori in spite of the challenges that you are going through and pay baba catch us umre bia so sorry na ye bibi ma woni wabusu sorry emra so se Ghana ye sorry but for 64 years akwasi etifa dabi yes amai ye ye Malaysia na start ye end up kosi saying abusia utie adum 106.3 dwumade atudi ebrene so a na aso anopai de ha hyehyehye se utie men se Facebook so ma baso kama na ye kan se maintaining your net what has ya che sister we school as for school we ya che
ubo di sa diploma ache oda so ti was ha di aba onkonkoye Nebri onkonkoye MTH aba onkonkoye koye MD kakra na branche bi akwakoye baabi so afena na DM e wo so a wo si ma yenti nkofo kakra nipa miensa pe e bia na wo so bia be so de ba 0302 216561 or 62 brasna menon kasa sia be membre no ai but me fa nipa be se miensa pe so for Isaac akai me se me fa nipa mienu amasa miensa so wa ahoma no onyame asumdwe nkan bacho if I was saying na okasa fi saya kan ikasa kwa mosu Ekuapim kwa mosu yo bacho metie on shira on so papa na yomya medasi wasementi ibigwesa nyame shira pa medasi papa so de bacho wa wo so nyame asumdwe nkan bacho if I was saying na ofrefi bacho ofrefi fine Koforidia Aquadum mo Aquadum yo bacho metie o me wo eka ense tita na ba mu ambu tenka na ba mu buya tenka wutumi nkunko nanim tenka abemubua ama no nye ejidi ntino otu afew no onyanam ni osan ko yin onyanam no bebre ni abembu bi a wa yabrabo mo medasi Aquadum for me chia mu nyina nyame hira ba pa na ba mu ambu bacho wa ho so nyame asumdwe nkan hello mama nyame asumdwe nkan Auntie Julie Papa na Jesus say uncle piano no sense to brass and fellow the key on the master you have taught me the thing and to rather time but according to your word I do what you say no or catching nam the against John and all of that it don't take to me I'm not you that someone mistake master I'm not ready for that country I'm a sinner I just say I don't come for righteous I say that's how I'm calling Mo nyame shira Auntie Julie me that's papa Auntie Julie the before from the last person o nyame asumdwe nkan but try for us na hina afrefi Accra de sun location yo Nyankopɔn kyerɛ m bra o kasa no ɛma mi kai kurase sɛ ɛtɛda bi no edu hamatana mo tutu branch no wiemu ɛwɔ fonu bɛ mo si mu nkɔ edu hamatano ɛmo si mu nkɔ wie fonu mu nkɔ wie mo bɛnya bi ɛwɔ ase ampa mo ɛkɔ no na amankane no bi edia ɛwɔ so bɛyɛ utu baako a Nyankopɔn to yɛ mo wo obɛnya bebree bi wɔ banche saa mo Nyankopɔn enhyira mo na me kyira bishop but bishop so ne ho yɛ de ho yɛ pa enche o pese wo hu bishop a kwasi da eba yi my father's house 4 p.m. Also we come any lunch in the cassette when do ba ha be hu no why but my team is on my head disturb you say your team ni be 5 minutes you videos so wait me menye disturb no ho yɛ why nyame chira 25 years God bless you why are they nyame chira why are they say we 25 years abusia ye de ene empaibo na ntia madwuma no ne ayembre kakra de amayenti no yembre no ye kokra yi hu se eko ono som na kuba som sa hu se Isaac no wonya bi nka enti no so doctor abajo sima ba ko na ye mompai yeah obi tie yen ohun ne onye na ba mabu onye de ye normal ababubuo I mean say bibi beba wa ba ye normal dem oni enye normal ne obema babubuo no atena wo so okay work of asama bo obi say say wo now you hear me no any problem but when you die in poverty or no problem yes so what you say wow
me maame anko school oka kyerɛ me sɛ Kofi baabi a niama ntimi ayɛ no bɛtɔ me ho niama ɛde ahwɛ wo ma ɛno no tena me tirim ɛka sɛ mɛyɛ biribi na me de ahyɛ me maame enum nyam edu baabi a adeɛ bɛkye me graduate TV adeɛ kye yɛ enowu yɛ asɛm yɛ oka kyerɛ sɛ ne aka no betimi ayɛ yere wo ho atoaso that be me mo bɛka wɔn nsɛm kakra na manfo because tell me obi nim sɛ o sɔre ya na o yɛ doctor dabi o wo de ne PhD no emudu kwaku enya kwanchan PhD ne mudu na tell me nipa ente wase because kakra ekusia olego emi me hu sɛ me ho fa me papa because na asase de nye enya me o okisi nya wufu anko benti kwaku nya nyina o mo eye miewani sɛ wo de na wo betimi ayɛ timing determination me kai say one maka e bia minim say Kobas be kai na me ka say kaka na be wie o legon na e say at least be a true bi kakra na ma true bi kakra ma ko gina na me kika na me wie let's talk say o say ne wait me that me really ho ye papa na de wasira wusu masira ma me I say when the masters no we ya di piaka yes me say my yade me calls ni na ka me no me ya ni mo say oh adum na de wa yade ba ya nsusu betimi akaka na o kan oh me say just me oh as my forerunners have indicated let me continue from there oh just say me you be ho Gabere no we say adise abusia me do see ebre no nya ayebre yebre nya ebre ye sore na bishop Usu Asanso dwumadi no abeto aso asefo ya tide be ma wo enche kra e de ebre na so enti ye hu doctor che ma na bompa ye de man ba bia wo bia no situation ba ko na no emmom pai na empa bo de ya de obi a na ni da so asa na wo ye na adwen se wo fa duro bia nom awu e hye wonsa obi a wo tie mu se urade hu me wo a wotie akoma mu nsam no ebi kura mpa won tie mu se hu me mobo nanso wo su agunu sum ye so urade mani su no a efi nani ase ba no engugu na dua ba ne gidie dua ba bi so ma wo bi akoma bi ntoni yam woni ye tipejafo ye du ba bi akwanta yira ye peja ye tie ma ne nto wanim ya wo hwe Israel no ontonko na wonna wo be hwe ye ma ya dance die nso enoso ye de tiefo nyina sawonsa obrahunu nyankopon chiche nso bia so e wo nyame agya oba ene onkronkron dem amen ye das pass do fi to adum 106.3 na teach me that to the ebreneso anaso mini baba ko Rosemond afia Rosemond o say ene o birthday nyame onchira lon to nkwanda mbi jasema o mamudom birthday nyina ene no afisha pa nyame nkoso na oma mabra bono NCE ewo Yesu Kristo dim da sene nyame aduma ebesensi enko ba bia menja fidi ne fia kai na hu se ye ambulance no so ye nwie abusiam ndi scan bomodi na fa de bra 0244 710 311 0244 710 311 na benye bia ketwa bia nsa na ye fa mwa na ambulance no asante de no so ye ndi fa nkofa nhye nyankopon enyam de bitwa de aboa ma bishop so dwumadi na koso ano eno an ye kan wase ba chewi 0244 710 311 fa de bra na ye fa mwa na ma asante so de no ye ndi fa nkomom na enhye nyankopon de enyam ye da se do video to adom 106.3 na uti se dwumadi da sende ebesan eno we share bi nyame nka ho ayiwa edasi nyame inshira sami edasi nyame inshira Jim FM